dam chiao na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than ha thong hi kula li vaute ni hlei thum Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu lai len pi kho pi pong pa sing khwa a MDF ni khwa boi pakhat le tol chung mi pakhat an tlai na pakan peng ka tain tang SCC sakhan chu KIA tang ri phun ha ni an lak chap min siam ko chua a SCC ral sha moto pakhat an ka I minung paruk an thi SCC ral sang kutang balik pangan ha chu BPDF sin a shamthil pol he ani phone thawai peng ka dau nak a SCC ral sang paruk an thi I sarjan pakhat an tlai Mizoram a bedroom aisol nak in minung som thum thum se in an phan ti mi thong le thong pang dang ha an rak silai lai len pi khu pi pong pa sing khwa a MDF ni khwa boi pakhat le tol chung mi pakhat an tlai na chinram kul matu pi pengkom lai len pi khu pong pa sing khwa a tol chung mi pakhat le khwa boi pa chu Maraland Defence Force MDF ni an tlai na I an kalpi na tia tol chung mi na sin in thai si tong ni kulali mat ni kwa zan lai sang a pa sing khwa boi pa le tol chung mi pakhat chu MDF ni an in a an tlai na I an kalpi na tia tol chung mi pakhat ni achim MDF jamtlai pol chu khochung a an rak lut I khwa boi patal in tol chung mi pan ni an tlai na hi asi zeruang a an tlai na ti mi an chim lo I atu tiang an thlari na lo tia pasing khwa mi pakhat ni achim lekhi atong min ha chu khwa boi pu cho ang le pura khen ha an si I an thlari na lo bantuk in petlai kho zong an se lo tia thei si akan peng katang tang SCC sakhan chu KIA tang ti phun ha ni an lak chap kaching ram kul phakan peng katang tang SCC ral sang sakhan chu kaching ral kap KIA le tang ti phun ha ni tong hi kul li mat ni hlei kha za chimi lam paruk la cheureng lo thup a an la kho chap tia to chung le ka dau na thong lang nak sham ha ni an chim katang tang SCC sakhan chu aluan chia thong hi kul la thum okot thalio a kaching ral kap KIA ni an rak lak bal chang I SCC ral sang ni unghun an khor than hu thong hi kul li mat ni hlei kha zat a an la kho than hi asi tia an chim KIA le PDF tang thi phun ha ni chimilam paruk thilhan deu in an lak I chimilam paruk la cheureng lo pasari shong a tamting te in an la kho hi asi SCC ral sang pol chu an zam I an tlai min ha zong an umve tia pakan tol chung mi ni achim katain tang SCC ral sang sakhan an la kho changcha a pakan peng longkhim huaram cheu khat long a SCC ral sang pol an chang I adang hun ma na chu KIA ni an hum hak chang tia tol chung mi le KIA thong lak nak sham ni People Spring a an chim tama kha SCC ral sang sakhan zong KIA ni February kul ruk zan a ka dau sham an thok I SCC ral sang ni chunglei le shemngan in ka dau nak an to chipin a ral sang tha zang zong a chap len cha a zarni thluk arau nu mat ni kwa zan a an lak kho kaching ral ka KIA tang ti pun ha ni mani sari thok in laiza le apong kam huram na a ummi SCC ral sang sakhan tam ngai chu an ka dau na I SCC ral sang sakhan kul throng an la khu chang pakan huram SCC ral sang sakhan pol zong mani sari operation han in sakhan la ka dau nak an rak tu chang I pakan peng hun atam u chu KIA ni an hum hak chang tia thei si kale peng kantaya khwa a ka dau nak achuak SCC pathum an thi maithal zun kul le zun li an lak tagai ram chan kale peng kantaya khwa a ka dau nak achuak I SCC ral sang pathum an thi maithal zun kul le zun li le shamnam je mazat an lak chi tia number pakhat shamplai pusin in kan thai manisha thonghi kul li a kale peng kantaya khwa le a ralam sial in arak chuak mi SCC ral sang le pu so thi tha za sombet luk chu kale pengkom battalion hani an ka ha cha a ral sang pathum an thi maithal zun kul le zun li kwan phun tling thongkhat le zan ni bom pan hi le
kwan bom kulali an lak tia kan thai kadau nak a atol mi shamplai pufot na chu kale pengkom special battalion pengkom drone shamplai pu RKDF HNB S2UG EFDF TCDF GRF le kale peng paka pha tangti pufot na an si min chiam kuchua a ise siral sha moto pakhat an ka I minung paruk an thi mandali ram then min chiam kuchua lei a ise siral sha moto pakhat chu PDF tangti phuphat na ni an ka dau na cha a moto a chit mi ral shang paruk an thi I kamnam zong an la kho dia thai si mani lei khat Zinglei swimi lam lei khat luk a min chiam kuchua lei a ise siral sha moto Toyota Gulgar pakhat chu PDF tangthi pufat nani an ka dau na cha a moto a chit mi ral shang paruk an thi I MA1 methazun khat MA2 methazun hi G3 methazun khat type somriat khat methazun khat MA5 methazun khat konpalli sombiak nak se pakhat paisa thonga konfang le kon bompol an la kho tia number zariat thainga PLA ni an than atu bantu ka dau nak hi number zariat thainga PLA nitlak leiral hun ye khang guerrilla force min chian som thunga phule BGF na ibom in an ka dau mi na asi tia thai si Thawai peng ka dau nak a ise siral sang paruk an thi I sergeant pakhat an tlai tading tari ram than thawai peng chung a ralam sial mi ise siral sang pol chu tol chung PDF tang ti phunha ni an ka dau na I ise siral sang paruk an thi pin a sergeant pakhat chu shamthil pol he an tlai tia Bathu army ni thongni kulali manil hei ni a an than aluan chia thongni kulali February ni hei kwa a thawai peng tingkan dong khwa a thawai khupi in thawai thiki lamthluan a motor lei sari le ke in arak lut ni ese siral shapol chu tingkan dong khwa I sakhan an chia leu a lunho in an ka dau na hi asi ka dau nak chu Bathu army DCC le thawai defense team DOT na an tamti tia an lakter chural shampol chu current national liberation army KNLA le tamti punha ni zarkhat chung an rakka dau changha I ese siral shang som thum leng an thi cha a an zam na thawai khopi in chaume tlang ese siral shang sakhan a ya chole thajang chapding in moto lai sari he an rak chua hi asi I thawai khopi he mengkul tluk a hat nak tingkan tong khwa le wakung khwa na a dau than nak shamplai tamti punha ni an ka dau na hi asi chu ka dau na ka ese siral shang moto pariat zong an shopia ko na I shamthil pol zong dau than nak shamplai punha ni an lak chi kho tia Bathu army ni thong an that mi a an lak tar chi Rambe khupi di lak an lak nu a Arakan army ni khupi pakwa an hum hak chang Rakhai ramkul Rambe khupi ese siral shang sakhan di lak chu Arakan army ni tampling te in an lak kho chang tia mani hlai khat thong ni kulali zan a an lak der Rambe khupi di lak an lak nu a Arakan army ni khupi pakwa an hum hak kho chang tia thai si thong ni kul la thum December ni hlai riat a thok in Rambe khupi le apong kam ese siral shang sakhan pol chu Arakan army ni ka sham an rak thok I ni somret le ninga sathum nu mani lei khat thong ni kulali zan lai sang a Rambe khupi di lak chu tampling te in an la kho tia kan thai ni somret ninga chungtuk Rambe khupi la ka dau na ka ese siral shang ni fatin in tanglai chunglai ti chung in ka dau na an tua tia an lang ter Sathum chung tluk ka dau nak chung a ese siral shang ni an han mi bom le shamnam di lak chu Arakan army ni zawfal na tlampling te in an tua khori lo cha a tol chung mizapi nga chu kopi chung a kiri loading in an nol na tia thai si Nyawadi peng SSC phalu sakhan chu KNU ni an ka I an lak Karen Ramkul Myawadi peng SSC Ralsha phalu sakhan chu Karen National Union KNU tang di pufan hani an ka I an lak Shamnam ze mazat an lak chi tia Karen thonglak nak shampi ni alang dar SSC Ralsha ni kumsom thumle kumnga thluk hun khwarnak a an rakman chang mi phalu sakhan chu Karen National Union KNU ni an ka I mani lai khat thong hi kulali a
Sampling te in an la kho tia thei si palu sakhan chuatak in azami ese siral sang le pitu chit pashat lung an chang chulak a paruk ha chu Thailand ramkutang a an tia an chim KNU tangti pupat na ni nyawadi khupi pong khamaya zathum somnga nga le zathum somnga ruk battalion ha chu an lak na I atang mi battalion zong pezul in unka na tia karen thonglak nak shampi ni alang ter Pakan peng lungvar an kul na hun pakhat a non chet an dilmi a baucha a minung som thum tluk an nun na aliam kachin ram kul pakan peng lungvar an kul na hun pakhat a non chet an dilmi a sat a baucha a minung som thum tluk an nun na aliam dia thei si man hlei ni Zinglei swimi lam pathum tluk a pakan peng manamo pong lungvar an kul na hun pakhat a non chet an dilmi a sat a baucha a lungvar akol min hatal in balai chautu le purtu moto mong an dilak minung som thum tuk chu non chet ni apa chinha cha a annun na aliam lungvar cho nak cha a an han mi theng le balai purtu moto tam ngai zong non chet chung a an pil tia thai si minung pali chu non chet chung in kan chan chwa kho than ha lungvar cho nak cha a man mi theng pasari le balai purtu moto pakwa an pil chi minung som thum kruk annun nak aliam tia pakan khwami pakhat ni achim ese siral sang kutang palik pangan ha chu BPDF sin a shemthil pol he ani phone karani ramkul bolakhe khopi ese siral sang kutang palik sakhan in palik pakhat le phasang khopi palik sakhan in palik palin ha chu bolakhe shemthlai BPDF sin a ani phone tia bolakhe people defense force ni thongni kulali matni hlei a anthan phasang khopi palik sakhan in palik sergeant pakhat le palik pathum ha chu AKM22 Zunthum Jitri Zunkhat AKM22 Kwanbom Pasha AK Kwan Zanga Somnga Kuche Bom Pasha Jitri Kwanbom Pathumle Kwanfang Zakhatluk He Thonghi Kulali Manithum A BPDF Sin A Anifon Tia Thai Si Supin A Bolakhe Palik Sakhan in Palik Pakhatchu Jitri Maithal Zunkhat Kwanbom Paruk Kwanfang Zathum Somthum He BPDF sin a thonghi kula thum December na hlei kwa a arak ifon hi asi tia thai si atu bantuk in a fon ni ese siral sang kutang palik panga na chu ahim nak mun a kan kha chang ha I pona du ve mi ese siral sang le palik pol ni bolakhe PDF sin a nakan pe tlai kho tia BPDF ni chathan an chuami a an lang tar chi Dipayeng khupi chung SSC bol hun khorna hun ma shemman in an ka na I kal shampali hliam an tur Sagai ram ten dipayeng khupi chung SSC ral shampol hun khorna hun ma na chu shemman in an ka na cha a kal shampali hliam an tur tia dipayeng hwai pa ka pha chung in twamwai tu pakhat ni khatit media a achim manisha thonghi kulali a dipayeng khupi chung SSC ral shampol hun khorna hun ma na chu dipayeng peng PDF na ni shemman in an ka na tia thai si atu tiang in thai khomi a essential shang pali hliam an tuar sakhan chung in leng an rak chuak ngam lo tia dipayeng hwai pa ka pha chung in twamwai tu pakhat ni achim Thang u SSC chegei sakhan drone in bomlung tulakhat an thak mo na I ral shang pathum an thi pangani hliam an tuar sagai ram then chang u peng chin thang na zung pong a ummi khaye phu SSC ral shang chegei chu sagai peng ko battalion 4 le tangti pufandang ni drone in boman thak mo na tia thai si mani kwa thonghi kulali swimilam pasha in leini tiang SSC ral shang na hun khwarna hei phu chege sakhan chu chathu wo fimtiam na fix win ron mang in bomkul lakhat an thak mo na tia myang peng MSPDF ni manisha a an langter ron in bom thak mo na ka SSC ral shang pathum an thi midang liam tor panga na chu mongyami pis in a an kwat na tia thai si sagai pengkom battalion 4 le tang thi pufat na ni boman thak mi SSC ral shang khai phu chege sakhan zong akang I arok tia an chim kadok nak a atol mi shamkai pufat na chu
sagai pengkom battalion 4 MSPDF MSDF Minsiam pengkom battalion pathum pariat NRDF Moya pengkom battalion Leini takhoi panhi pathum pariat chau PDF le Golden Eagle na an si tia kan thai Shebo peng a SSC ni ka dau nak umlo in drone in bomba thakcha a mi pi hlei khat ani hliam sagai ram than shebo peng a SSC ral strang ni ka dau nak umlo in drone in bomba thakcha a mi pi hlei khat ni hliaman tur tia khwamin hasin in thai si mat ni hlei khat chun sui mi lam hlei ni tuk a shebo SSC ral strang ni ka dau nak umlo in shebo sekhun lam chipa hlei hnu lei lam chung a drone in bomba thakcha a paparuk le nupanga andilak minung hlei khat ni hliaman tur cycle pakhat akang I moto pakhat athalang akwei tia thai si hliama tur min ha hi anlu anchal antang ankeng le an phei a ani hliam alu a hliam mi pakhat chu alung afim lo ron chu bomma thak ding hu a shebo shweda pungki siak in lei a azuang kadau nak zong zeihman umlo in athak tia khwami pakhat ni khatit media a achim Rakhai in Ramring Ngak SSC Chungtal Kulakwa Chu Shyamnam He Bangladesh a Anzam Than Matni Leikha Thongni Kulali a Rakhai Ramkul Ramring Ngak SSC Ral Shrang Chungtal Kulakwa Na Chu Bangladesh Ram a Shyamnam He Anzam Than Tia Bangladesh Tomwai Tu Na Ni Anlak Der Matni Leikha Thongni Kulali a Mount Peng Angtapi Ramring Ngak Palik Sakhan in Ral Shrang Kulakwa Na Chu Shyamnam He Bangladesh Ram a Anzam Than Bangladesh Tuambawai Tunha ni an Shyamnam an Lakpiak na tia thai si SSC Ral Strang Chungtal Kulakwan ha chu Bangladesh Ram a an Rakzam Than tia Bangladesh Ram Ring Hak tu chung in Tuambawai tu pakhat MD Shariful Islam ni matni lai kha zan lai swimi lam panhi da chiu a fetar nak tu in alang ter QR code mang in passport to kho asichang lai tia Myanmar Embassy Kuala Lumpur ni chathan anchua Myanmar Embassy Kuala Lumpur ni passport athar in to adu mi athaw mi na le extension to adu mi Myanmar mi na ni QR code mang in online in booking to kho asichang lai tia mani hlei ni a chathan anchua atuleo a certification of identity C of I to adu mi Myanmar mi na ni alakpe in dikhat a nan chua kho chol nak ding cha a le ran rang deu in a her mi pol kan torel kho nak ding cha a man ni hlei le thok in www.mekl.org a QR code in booking la kho asi chang lai tia an than C of I asok mi na ni www.mekl.org a her mi pol kam ding te in nan tel di nu a zungna rate ding ni chan chu Myanmar Embassy ni nan email in kat in kwate na lai tia an than Myanmar mi na ni consular service kong he pe lai in samdeu thei nan du asi a chun Myanmar Embassy e WhatsApp no +601125105774 a chakwat kho kan si tia an than chap Mizoram a bedroom aizol nak in minung som thum thum si in an phan Mizoram ramkul aizol pengkom khumtung khwa a bedroom aizol nak in hakchia upatal in minung som thum thum aizol mi pi si in an phan tia thei si matni kwa thongni kulali a khumtung khwa krifa bu pakhat ni krifa bu tangka kol nak cha a ti in bedroom anzor mi einak in hakchia upatal minung som thum thum na chu manisha a aizol mi pi si in an phan tia kan thai aizol mi pi si in a pasari ZMC Falcon si in a pariat pumpak si in a hleini le aizol Trinity a paruk andilak minung som thum thum na chu zawkhan chu maliao an si tia an lang ter tu jing kan Thawngchimnak chu mavial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kanelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe rakan to pek cheu ding in kanin som na